साथ हम या मुमुको ख शिक्षा मन्त्रालय भाला पार्वत गुरुङ व पर्यटन मन्त्रालय भाला प्रदीप गेवालीबाट मन्त्री परिषदीय निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय उड्डान कार्तिक मसान्तटक पनेगो सोनिगाया फुका सरकारी अस्पतालबाट कोभिड अस्पताल देखिएको सरकारी निर्णय मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा पीसीआर चेक किएको छनु सोमबार सोनिगाले 2283 कोरोना संक्रमण पुष्टि पचली आज या जात्रा ठुगुसी हिनेको समाज सेवा प्राध्यापक भगवान रत्न तुलाधर मन्ट ये महानगरपालिका सोगु विद्युतीय शब्द देखेको हाक्न निषेधाज्ञा जारी या खोपर नगरपालिका या इनाप बैंकिङ कसुर मुद्दा 34 लाख जरिवाना कोछना फरार अभियुक्त या जोना भारतीय कोरोना संक्रमित लिया 71 लाख ओपला।